Tusimame kwa miguu yetu, tuheshimu neno la Mungu. Simama kwa miguu yako kwa utaratibu ya kanisa, tuheshimu neno la Mungu. Abantu bicaye reka tusome mu izina rya Yesu. Amen. Mbabarira uryumve. Haravuze ngo Uwiteka akabago ujye unyigisha inzira yawe, akandi kabago unyobore inzira y'igihamo kubw'abanyubikira. Abizi kino Kinyarwanda kirakomeye. Ujye unyigisha inzira yawe, uyinyoboremo ku kigero ntari buhure n'abanzi banjye. Amen. Amen. Nubona ngiye guhura nabo ujya wiyaranje, niba ndi kuzamuka kama niko napanda, haboneka impamvu ituma manuka. ionekane kwa kusudi sitashuka. Amen. Amen. 45 Yesaya Aranditse ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringaniza, nzamenagura inzugi n'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, nzazicamo kabimana ishimwe cyane. Imana ibahogisha mu izina rya Yesu. Amen. Kandi bica Unikane amazina yanjye yitwa Joseph Ndimo. Ubwo naje hano nari ndi kugenda, nilikuja hapa lakini nilikuwa nataenda. nyuma y'iminsi ngarutse n'ubundi ngaruka. Kisha masiku na mimi narudia tena. Ikintu kimwe mu byatumye ngaruka, Kitu kimoja kinasababisha nirudie, ni ukuntu nababonye. ni jinsi niliwaona. Amen. 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 Ni ukuntu nababonye. Ni jinsi niliwaona. Ndebesheje amaso y'umubiri, Ukiona macho kwa mwili, muri abana b'Imana. muko watoto ya Mungu. Haleluya. Amen. Uburyo mwambaye, Jinsi munavaa, uburyo mufite apeti yo kumva ijambo ry'Imana, muko na hamu ya kusikia neno la Mungu, muri abana b'Imana. muko watoto ya Mungu. Mva impamvu mvuze ngo ndebesheje amaso y'umubiri. Au nikisema nikiona macho ya mwili, Yigusomye igitabo cya Yuda ku gice cya mbere ku murongo wa 3. kitabu ya Yuda sura ya kwanza mstari ya 5. Hari ijambo rivuga ngo murwanire ibintu by'Imana biri muri mwe. Asema mpiganishe vitu ya Mungu iko ndani yenu. Kimwe mu nzira yo kubirwanira, Moja ya kupigania ile vitu ni ugusa nabyo inyuma. kufanana na vile vitu nyuma. Nukusa nabyo inyuma. Imwe mu nzira yo kurwanira ibintu by'Imana, Moja ya kupigania ile vitu ya Mungu ni ugusa nabyo muri karitiye, kufanana na ile vitu, kwambara nabyo, unafaa kama kuvuga nabyo. kusema kama ile. Haleluya. Amen. Ntibazakubeshye, Asikudanganyake, ntibazakubeshye. asikudanganyake. Kompeni Ikigendanye Sa. kompeni na kompeni, nubango ikireba, ikiri imbere n'ikiri hanze, package. muri muntu Imbere. Katuvuga imbere isabune ya gifu savo ya buri kiza mu ikarito, inakuyaka mukanzo. ari ikintu gituma tuyimenya. Kitu kinataka tunaijua. Inyuma kuna karito handitseho gife. Nyuma kukatoa andika kipe. Haleluya. Amen. Ushobora gukora ikosa, Unaweza fanya mambo, ukagura itariyo, unauza yenye haiko. imbere hari n'indi sabune itari gife, Ndani kuna savo yenye haiko, ariko si ikosa ryawe. lakini haiko makosa yako. Ntabwo ari ikosa ryawe. Haiko makosa yako. Haleluya. Rero mureke duse n'ibi, Tufanane na hii vitu. mureke duse n'ibi. Tufanane na hii vitu. Imana idumisha mu izina rya Yesu. Mungu tubariki kwa jina la Yesu. Minota 25 Kwa miniti 20. icyambere ndashima Imana ko turi kurangiza uyu mwaka. Nashukuru Mungu tunaenda maliza mwaka. Ndamubwira, ndamubwira, Hata ni twatuye tumetoa, dushyiramo amafaranga, tuliweka pesa, ariko hari ituro ritega n'iki. kuna sadaka yenyewe ilipotoka. Tuvuge ko ntarifite, Sema kwamba huna, ariko sinshobora kuvuga tutararita. huwezi sema na hatuyaitoa. Kuko nijye wa mbere ndi buritange. Ndio kwanza nitatoa ile Iryo sadaka. turo niri, Ile sadaka ni ituro ry'ibiryo. sadaka ya chakula. Imaze kuva kuwa mbere, kuva mu kwa mbere uri kurya, Toka ya siku ya mu kwa kwanza, kabiri uri kurya, mwezi ya pili uko na mu kwa gatatu uri kurya, mwezi ya tatu, mu kwa kane uri kurya, mwezi wa mu kwa gatanu uri kurya, mwezi ya mu kwa tatu, gatandatu mwezi ya tugeze mu kwa 12. mpaka 10. Icyakora iri turu hari abantu bemera ko baritangaho. Kuna watu wenye itikake batoe kwa hii sadaka. Umuntu uzi
ko ageze mu kwezi kwa 12 mtu anajua amefika kwa mwezi atarabura na yalala njaa ahaguruka asimame. Umuntu uzi ko yigeze abura mwenye anajua kama yalala aikaa yigumire hamwe abagiye fasi. Niba ikigeragezo kijyana kama kuko taribu ya nguvu, niba ikigeragezo kigora kama kuko taribu nguvu, ni ikigeragezo kitwiza ni taribu wanaita njaa. Mwake muzi ikigeragezo no kupfusha. Wewe unajua kwamba ni kukufisha mtu. Uzikutoa kupfusha. Unaweza kufisha. Baba ikabaki wako. Unachinja kumbusko. Ukaita wibati. Unasahau. Umfane mimi chamina abakadere mimi chamina kumongwateni. Nikusema ya kwamba sasa yabuzenga abantu bishwaniza. Watu walikufa na njaa. Bapfuye nawe kurusha abandi. Walikufa mbaya kushinda. Kuko bapfuye kubera kuri umwera w'imyaka. Walikufa juu ya ibigeragezo byose jaribu yote. Niba ukiri kuyegereza umugari. Kama ungano na kurenga. Niba ukiri kuvuga rumwe n'ibirayi. Kama unasema niba ukiri kuvuga rimwe na kawunga. Unasema rimwe. Twiyereke Imana. Tujioneshe Mungu. Mbabara twereke Imana. Tujioneshe Mungu. Ufite no kwifata. Uko na vitu vya kujizuia zuia. Ukurusha mu ijwi ryawe. Yesu na tiasa ufuka. Imana ushimwe. Mungu sifa. Kwa kwambere nari. Wako kwa kabiri nari. Mwezi ya 10. Niba ugeze muri uku kwezi. Kama unafika abashije kuvuga rumwe n'ibiti. Unisema ni moyo na chakula. Zamura amaboko yawe. Tajisha mikono yako. Hagurukaho wicaye. Simama kwenye. Hagurukaho wicaye. Simama kwenye. Kari kutumva nuko tarago hamya. Ni jusi ya Mungu. Yewe inzara yandi. Yala ilumaka. Inzara yandi. Yala ilumaka. Abantu bafasha amasengesho. Nikakusanya ya kunisaidia. Nje mfata masafuriya y'ingwe. Yachukua safuria. Umugore yatahanye. Ayenye kubana nabyo mu butayu. Ikaenda ishi na wewe. Akora maringi y'abantu ko tondera. Icyo nzenga kuri cyo barosa kitu ya Ade mwana masafuriya. Masafuriya mutafasha mzaitungu. Kama unisaidie Mungu. Uzongera kujya kumbagura. Au tenda tena kumbagura. Ikifuka cy'amakara utafasha masengesho ya makara. Kama usimbura muri iyi. Au utapata ibyo byose ndabisenga inzara. Yote itaomba njana itaniua. Kandi giturisho ma. Leta roho maritanga biroto 25 n'imici. Mwenye atabisikia yaguciye nguciye sense yuko wari umwaka wose. Ninakukata sense aya nayo gucira kukata hiyo. Yareze kandi nguciye sense yuko wari sense fragile kuna. Yuko wari juli kuna. Ko inzara murayizi. Jambo murajua nini? Haleluya. Wikwicara mari utabewa wari. Humura niba ntafite ntabwo kama hauna hakuna. Hauna traffic. Hiyo tu mwenyewe ana kweli kwa hii sadaka. Abatafite muzi. Mwenye hakuna hiyo sadaka. Ili tu lirachedewe. Ile sadaka. Imana yarabwiye Abisirayeli. Mwenye Mungu aliambia Abisirayeli. Aliambia Waisraeli. Mu gihe cy'umwero w'imyaka. Nikusema wakati bagenda baranduye banaenda banyoroshe. Ngo umuzabibu wese. Umuzabibu wawuzanye imbere y'umutambyi wawuzanye mbere ya Kurani. Babwira Imana ngo asabye Mungu asabye. Imyaka yacu yarenze. Nikusema iri turahunga n'uzongera kuri turu. Ariko niba bararici. Ili kama abatayafite nibo gushaka. Benye abana je kubera inota 25. Abatayafite. Benye abana. Umuntu wariye kuva mu kwa mbere. Mujyani Kurani. Akageze mu kwa 12. Ataba lituro rya sensa na sadaka ya sensa afike hapa tusimame. Akogati rwose narabiriye. Sema nilikuraka asabuye na sensa. Na nilisalia na sensa. Haleluya. Kandi ibintu bijye bibaho. Ni vitu vinakuwaka. Ndabona ari benshi. Unaona ndio waamini. Naingia kwenda kubitugenda ariko ndabona ari benshi. Wamesha gisipa. Wewe mfasha. Ukinyura mu yafite kugira bidatwara umwanda yanjye ngayo. Ayo bibi. Komereza aho abayafite bagenda bayashaka ngo ukono batie ntabwo bigoye. Ariko ngufu. Shiramo mu izina rya Yesu. Akituro cyuko narishi. Akituro rya yakawongera hapa ku East Africa. Iyo tuvuze pile kurango dutuhima. Isema kujiachilia juu ya kutolea Mungu. Biratuvuna. Ninatuvunjaka. Ariko tuzaba tubira kure dusaba Imana. Ukisema sasa tujiachilie tuombe Mungu. Birakunda cyane. Ninaitikaka. Haleluya. Amen. Tugiye ku Imana icyubahiro. Tunapatia Mungu utukufu. Amen. Amen. Wa Mungu uhagaze hano utayafite. Wewe mwenyewe hauna nayo hapa. Umenye kuri Imana iteye.
kwamba uko na Mungu kandi rideni mwagaze mu masomo ya Mungu iyo ugomba kuzukanyishwa kucyumweru bitandukanye n'ayandi matungo tofauti na ingine sadaka. Haleluya, Amen. muzayishwa ntabwo muzayishwa, Utalipa muzayishwa muzayishwa, utalipa ariko unga muzayazana, baraka unga muzayazana, sukari muzayazana, hanyuma tukopesha icyubahiro hata tubwire Imana gushime ko twariye zime kabiri gatatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana umugisha mu izina rya Yesu. Naho nimwicare mujikalie ituro ry'imika sadaka ya chakula. Yes, turariba kochi. Hiyo wote tunawakopesha. Haleluya, Amen. Nibuzi ko warishi Kama unajua uyu mwaka ugomba gukorera kanyuma, hii mwaka utatumikia kwa kitu kwa Mungu. tuvuge ku ijambo dusome Tuseme kwa neno sasa. ntabwo muri barasakuza icyo cyurisho ko kitari gutambuka bishatse Sadaka mbona nani bitunga ipite. twihutishe Twende mbio tubifanye mbio. hari abantu babacika cyangwa kubyihutisha Watu wengine hao kira wanacheza. hejuru niba ukiriza kubata kugezeho dore n'amafaranga aracana Njoo ile kabisa magari wanaleta. warukirifite ituro ry'ibiryosha uzibishyize ukabwira Imana ati Imana n'umwaka utaha bizajya Na hii mwaka yenyewe ijayo kabisa. kawunga ntikahuruguje ntukabure ntabwo uri kubyumva ngo utarabura kane k'ikurikira. Ngo nabisikia nijua uyanala njala mara pili mara tatu. Jewe rero iyo ngeze kuri isi Kwa hii sije. ayo nguyemo niyo ntanga Yenyewe mimi natosha nzi neza ko Imana ninajua kwamba icyo ukora akazi hano hantu haracyarimo abandi bantu bashaka na gutaha. hii fasi mungali watu wenyewe watatoa. Amen. Ntukabura ibiryo, ntukabura Sasa chakula ntukabura amashu, ntukabura udushyimbo. shu. Abo bajya kuvuga ati umuntu inzara yaramwemeje. Huyu mtu njala kabisa imuitikisha. None turacyari kwibona nona Ashingalo naiona tena sasa. cyangwa muri kugira ngo nukurangana Unawaza tu uragenda ukagira ngo nagarutse nilikuwa natembea unawaza mimi narudia navuga ukagira ngo ni igisakuzo na ukisema unawaza sema tuko nasema kubera inzara. adishi tuliona. Haleluya. Lakini leo Ariko none lakini leo ngo byibagirwe rero Ibisaba. ndabwira ibindi bintu sinjya byibagirwa. sibisamake vile. Imana iduha mwizina rya Mungu Yesu. akubariki kwa jina la Yesu. Umuyobozi wa Pasiteri Mushumba Mchungaji wangu bambabariye iyi minota tukajya twayitangira hii miniti sasa ndio tulianza. tuyitangire baremeza Tuanze sasa na ijambo dusome ko rivuze. neno yenyewe tunasoma kisi na Ijambo riravuze ngo Uwiteka nasema Bwana Mungu ujye uyobora intambwe zawe, wewe ongoza hatua ya miguu yangu. ujye uyobora inzira zawe Wewe ongoza njia ku yangu. kigero Kwa kipigo ndahura n'abanzi banjye. sitakutana na wadui wangu. Haleluya. Iyi ni Yesaya asomye, Ili Yesaya ambao tunasoma aravuga ngo nzakujya imbere nitaenda mbele yako. ahataringaniye ntaringanize, Sasa ambao waitengenezea mu utaratibu. kindi kinyarwanda nzakuyobora, Nitakuongoza nzaguhushanya n'abanzi bawe. na kutupitisha kwa mbele. Haleluya. Nzakujya imbere, Nitaenda mbele yako. nijye nzaba ndi imbere, Nitakuwa mbele. ni wowe uzangurikira. Wewe ndio utanifuata. Iri jambo ntabwo muri kuryumva. Hii neno uisikie. Icyo Imana ivuze muri iri jambo Vitu Mungu anasema kwa hii neno. ni uko izajya imbere. Njoo Mungu ataenda mbele. Reka ibintu byo kwishyira imbere, Hata vitu ya kujitia mbele. wemera Imana ijya imbere. Kubalia Mungu aende mbele. Amen. Abantu benshi twigize abanacyuha, Watu wengi tulijifanya twigize wenyewe. abantu bazi ubwenge, Tumejifanya wakili. twigize abadiplome, Tumejifanya twigize wakili. ababizinesi plana, Tumejifanya tuzi wakili. ubucuruzi, Tunajua kwamba tuzi gusenga, tumejua kwamba twariyemeye tumejipanga. kugeza ubwo dushaka kw'Imana Hakutakupepea izi inyuma mubona twabana. sie tumeanza. Ariko kuki ijambo ry'Imana rivuze Unasikia kitu neno la Mungu linasema, mwana wanjye nzakujya imbere. mtoto yangu nitenda mbele yako. Haleluya. Nzakuyobora, nkurikira, Nitakuongoza. nzakujya imbere. Nitaenda mbele yako. No mu bucuruzi nzaba ndi imbere, Uchuruzi itakuwa no mbele. mu rugo nzajya imbere, Na munyumba mwana wanjye ncira imbere. Bwana wangu Haleluya. Nzakuyobora inzira, nitakuongoza. nzakwigisha kunyura, Nakuonesha nzakwigisha akazi, ariko mwana wanjye ncira imbere. wanangu wende mbele. Ikibazo gihari ni iki? Shida iko ni nini? Twayishyize inyuma, Tuliweka Mungu nyuma. kandi yarashakaga kujya
imbere na Mungu alitaka niyo ile mpamvu ibintu byinshi byaducanze vitu vingi kandi bidutanga n'Imana yari yarabivuze na Mungu alikuwa amezungumza. bambwira gute Unaweza niambia kuri wakoze ubukwe Imana yagushimiye fiyanse ivuze ngo ndabyemeye nyuma y'imyaka ibiri akaba atangiye kuba divorce kisa miaka mingi unafanya divorce. wabibwira gute Unaweza niambia nuko wayikuye imbere ulitosa Mungu ukayishyira inyuma ulitia Mungu nyuma. Dawidi abwira Imana Dawidi akaambia Mungu, ikibazo si ukuzangira umwami, shida haiko kusema utanifaa, ikibazo si mariage, shida si ndoa, ikibazo si ukubaka kadasiteri, shida si kujenga ghorofa, ikibazo si ukubyara, shida si kukua, ikibazo si ukukuru, shida si kukua, ikibazo si ukwishyura amadeni, shida si kulipa deni. ariko ndakwinginze Lakini nakusihi ujye unyobora mu nzira uzabicisha uongoze kwa njia utapita. haleluya kugeza mbigezeho Kufika nifikie. ntabwo uri kubwira kubera iki Hauwezi kusikia ari igihe umugisha wawe waba uri hariya ati baraka yako iko kuri uriya mugabo kwa ule Bwana. waba uri umuntu ukuyobora Unakosa mtu wa kuongoza. ukiyizira gutya wiyobora nawe umugisha urukahare Kwenye baraka iko unapita pale. kubera iki Juu ya nini? utabonye umwanya wo gusengera Unapata umugisha wawe njia ya baraka yako. kuko utabonye umwanya wo gusengera inzira y'umugisha Unapata njia ya kuombea baraka yako. Njia ya baraka. witwaga Dawidi Huyu alikuwa jina yake Dawidi. n'umwana wa munani wo mu rubyaro rwa Isaka Mtoto wa munane kwa kizazi ya Isaka. Bibiliya ngo Abrahamu niwe wabyaye Isaka Abrahamu alizaa Isaka Isaka. abyara Yakobo Yakobo abyara Isaka abyara Robert abyara Bowazi Bowazi abyara Salomo abyara Dawidi Dawidi abyara Toki nicyo cyakumvisha umwe mu gisokuru Imana yarahaye umugisha w'inguriro Alibariki. aleluya iyo Imana itaraguha umugisha w'inguriro Kama ya kubariki njia. aho wanyura kugira ngo ugere ku cyo ushaka Basi ya kufika tu ufike kwa ujye umenya kuba mu buzima bwitwa ubwama jua kwamba agasubira Daudi iyo utagira umugisha w'inzira kama hauna baraka ya njia. umenye ngo Imana yanciriye inzira hano Kwa Mungu alinikatia iyo njia. ngiyeyo nturanitaha Nikienda hapa mimi ukaba mu buzima bwo gushakisha gusa unakuwa maisha ya kutafutisha. isaha n'isaha ugabuyira buzima Kabisa kabisa unakosa njia. aleluya Amen. uyu muhungu yari uwa munani Kijana alikuwa mtu wa munane. avuka Imana yaravuganye n'Abisirayeli Alizaliwa, Mungu alizungumza na Waisraeli. Imana ibwira Abisirayeli Mungu akaambia ngo Waisraeli nibashaka umuntu wo kubayobora wakitaka mtu wa kuongoza ngo bajye bareba ibintu bitatu wakwenda angalia vitu. icya mbere bajye bareba mu wo kwanjye Kwanza wakwenda naangalia ni wa wapi, ni wa kwa nani. uyu muntu arazwi Huyu mtu anajulikana. hari nk'abana usanga umuntu agasanga ayoboye akagari Mtu anaongozwa sasa kagari pale. wamubaza ngo papa wawe yitwa nde Baba yako jina yake nani? ngo yitwa Mvunagura abandi Jean Damascene Sema nivunje wengine zaka masema. uvuga ati mwana wa Mvunagura abandi Mtoto nivunje wengine zaka masema. niyo mpamvu babihinduye Ndio baligeuza. ahita yitwa Mvuna wo kwa Mvuna Ase niko kwa Mvuna. wo kwa Mvuna Mvuna iki Nivunje. Imana arababwira ngo mujye mubanza umwana aturuka Ase mko mnaangalia mtoto anatoka wapi? icya kabiri Ya pili mujye mureba ese ni imfura mu muryango ni mtoto ya kwanza ndani ya wa mbere ni wa kwanza. icya gatatu Kitu ya tatu nta nenge nta mpofu hana dosari, hana kwana gusa nanjye uhagaze imbere yabo sawa vile mie gisi ya bose moto. unazari mu giterane Siku moja nilikuwa kwa mkutano, umwigisha arimo arigisha mwenye kufundisha iko nafundisha, abwira umudiyakoni ngo nashaka umuntu mubi mu rusengero akaambia seme diakoni, tafuta mtu mwenye kufanana na unarangiza agashakemo n'undi mwiza tafute na mwingine wa mzuri umrembo. kuko nanjye nari niyizi ko ndi mubi Nilikuwa najua kwamba niko na sura ya mubaya, agira kwihisha nikaanza kujificha. adiyakoni baragufuya Wadiakoni wakatuangalia umwanya manawutsindiye ile wakati sasa nikashinda, bashakamo n'undi mukobwa mwiza wakatafuta msichana mwingine mrembo. ibintu yashaka kwigisha ibi Sijui kitu alikuwa anataka kufundisha. Wanatafuta. babona gasa n'uriya nyirasifa hariya Wakaona mwenye iko nafanana sana Nyirasifa. bakamparika imbere Wakamusimama mbele. nibwo namenye ko ndi mubi Nilikuwa nikajua kwamba abantu bangana gutyo bose wote wenye biko hapa ubu ni rubi nicho wa mubaya. umwanya manawutsindisha Ile fasi nikashinda. abaze na mugeni uze kureba umuntu wirabura kurusha abandi mu rusengero Kiona mtu mweusi azabaho umushyitsi atakuwa na byamugoye kuboneka agize ngo nikasema anafanya hivi kubera kwirabura juu ya kuwa ariko kubera Yesu
lakini kwa sababu ya Yesu. Kwa sababu ya Yesu. Natowe na pia mamasi. Haleluya. Kila kutoka. Natowe na pia mamasi. Nimechaguliwa kufanya kitu kile cha Fatima Murakoze. Kuja kuambia neno la Mungu. Mesha kujiria mabiliti ni wangwani madafungi mana. Kumine kabisa na Mungu. Akibuka kanije mubi murimo. Kumbuka bisi kwa mbaya katikati. Kumtima nijane. Nasikia Mungu anapenda. Haleluya. Amen. Imani bila Israeli mjamule. Kabia wewe. Mkomo naangalia na sura. Mjamule wanaga sura. Ukwenda una na sura. Bana wanamelego. Jamba wanamelego. Hapana wale watu wanakwenda Imana mutende no hano tugera abantu bagiye gukubuka. Watu wanatembea kata mu kanisa umugisha. Sanga umugore. Taona mwanamke. Witwa mama Jeje. Niko mama Jeje. Kitende cy'ikigero tiriya. Ibwembe nashuka kambara tezemo bibiri. kitambara natega. Kugenda ni mu ruturi. Kwenda mpaka tu vile Yesu. Zaje no mwicu. Akuraza tamaho. Imana. Ubura no gutinjira abagore bashya. Ariko reba bagora tanze. Angalia miguu na Kafika kwiza abakuzi n'ibiki. Turi gufoma. Mukano ndiye bimari yobiga. Ajua kama Mwana wanchi. Ndakubalia. Haleluya. ni sura gani? Niyo sura. Na ila Yesu Sina okagana. si Mungu tu. Uwake kugataha. Wakukuonesha Wake kama divai wa Kristo. Yesu sasa madivai yako mzima. Banyira buranga barataganga. Wenye banga pasura Abafite gahunda ikipomara zizamuri. masipe Bicuruza dobandi bicuruza. Cyaranze. Ariko rero kizimeze gutya. Ariko kuzentage. Mungu anakupiga Urasu gitanga uvimvira. unataka kujipanga mzima. Imana mwenyewe. Unaona matendo ya Mungu. Tinuguri mubi hanagura ibyuya. Usikale nyuma ikaa pale. Amara kwije mukozi w'imicara. Tumshonde ku mutima niba navuga niki. Amen. Amen. Mana nayo bizida. Mungu anajibu. Kwa bafite udusura dushinyoye. Watu wenye biko na masura ya mzuri. Bafite isura bimeze nk'ibi. Wengine biko na masura yenye pesa. Bwana yigeze abwira Isiraheli. Ni havuka umuhungu. Ukizaliwa mu Abanyegiputa. babisi. Mujye muhitamo mwica. Umuhungu. Ngo bakabica. Banabawo. Tume havuka agahungu keza. Ukazaliwa kijana. Wa mukobwa wenda kunyoje kubwira. Wewe msichana. Wewe gusambanira ibintu kurusa. Wewe naso Emi mfanya kisa sura bakufite kwezi. Wewe wayandika yetu yije mu miti. Wewe naso. Hauna haya. Abafite amatoto yenga ni babana bakumeza. Wewe kule kuraya. Wewe endelee tu kumbaraka tu. Ngo Mose Mose alipozaliwa. kujya kwita abahungu. Wakati ya kuoa kwa Wakabonye wewe. alipoona. Mama. Kasema ona katapa wewe. hata mfalme alisema sura yake tumufiche erega sibidinaho ariko ni impano bakuye bafite ibintu bagendeyeho kuwanyu ugomba kuzajya ukazigendera ukamenya ko bakuye byose babibonye haza kuvuka umwana kulizaliwa mtoto uwa mbere babyaye Kaisari yari mwiza kwanza balizao alikuwa mzuri uwa kabiri mwiza cyane pili akakuwa mzuri uwa sana gatatu mwiza cyane wa tatu akakuwa mzuri yeye korivuga nguza umwana uwa mbere nyata kuwa mfalme wako Imana itanga favela ba uwa mbere ni gani bashira uwa kabiri wa pili wa kwanza kikatala uwa tatia gatatu ni danga mshira uwa kabiri ni danga mshira uwa pili kikatala tatia wa gatatu ni danga mshira uwa kabiri tatu vikikatala mtie wa hivi uwa kabiri ni danga uwa gatatu wa nne vikikatala mtie uwa gatatu ni danga uwa gatatu wa tano vikikatala uwa mtie gatatu ni danga uwa kabiri sita vikikatala mtie ariko nyuma y'uwa kabiri lakini nyuma ya wasi je m'appelle Dieu dans les six
inyuma y'umwana wa karindwi, inyuma ya mtoto sasa wa munani haza kuvuka umwana, ukazaliwa mtoto ngo mwiza kubarusha, muzuri kubashinda. Biblia ngo n'isaha ninasema umugabo w'umunyamurangwa wabo nka Dawidi, hakuna wanaume mrefu sawa avuka, alizaliwa wa munani, akawa wa munani. Kangahe alikuwa wa munani, avukiye muri ayo mateka, kazaliwa kwa ile historia, avuka ibyo bintu Imana yarabivuze, akazaliwa ile vitu Mungu anasema. Niyo myumvire, iyo ideology abisema, ile mambo yote na ile ideology Abanyarwanda niyo baciye umugani, Munyarwanda ndio alikata aramubwiza ko umukobwa ariko amubuza kuruha. Urembo wa msichana haiwezi mkosesha kuchoka. Nubwo uvutse uri mwiza, hata unazaliwa uko mrembo, uri wa munani, uko wa munani, nubwo basenga usipoomba bwiza ntaho uzaburishisha, ile urembo hautaikulisha basi. Nubwo ufite tayenzi, hata uko na taya mzuri, ubwire ngo wa munani, sema uko wa munani, nubwo bwiza ntaho uzaburishisha, ile urembo hakuna kwenye utawakuwa. Kubera yuko uvutse nyuma y'amahiza, sababu ulizaliwa nyuma ya bahati. Tukienda mbili, ngo kubera agize imyaka 9, alipokuwa na miaka 9, byari byarakwiriye muri ideology y'Abisirayeli ko ntacyo azaba, ilikuwa imetembea kwa Waisraeli kwamba hatafanya kitu. ngo Isaraubwira ngo akaza gucagurira kasi yenyewe Yesaya alimchagulia, aramubwira wowe mwana wanjye, wewe mwana wangu, nubwo uri mwiza, hata uko mrembo, ari nawe mutoyi, natewe n'impamvu ziri kashi, juu ya sababu yenyewe naficha, uzageragira inama, sibyo mama, ubena autunga kondoo nawe imyaka 9, mtoto wa miaka 9 byabaye, hajui mambo ifanya, akasema turatwana rero turadukunda no kujya mu bintu byose, watoto wanaenda mu vitu vyote. Ngo yari afite ikintu yaramaze iminsi akinisha, alikuwa na kitu alikuwa anachezesha, ni byo ari byo mukura muri ngo tukabana, vile vyenyewe tunachezesha kama umwana ari gukora ko yashobora koza amasaha, anakuonesha kwamba amusanga mu masaha paka igushe sanare futu umukozi uri kubyasa kurabishimwe, uko basafisha azarinda saza atazogereza isahani, na iwe tisafisha igihe cyo kubyoza uri mukuye ya kusafisha, yaje gufurumira muri kamfuje, acha afure vile, noneho uze gusubira ubupfure sasa uzudie ejo uzafura neza. kesho atafura. Umwana Dawidi mtoto wari yarakoze ikintu cy'igiti, alitengeneza kitu agishyiraho imirya 3, akaweka kamba 3, nicyo yakinishaga, ntajya kutabara anachezesha. bamubwiye garagiye, Sawa alimwambia nenda, arabona tu papa sorry, sema baba wabaye ruraro rwanjye ntarujyana, unipatie ile kitu yangu niibebe, twara aseme bebe. yarageze mu gihe cyo gutangira primaire, alikuwa anaanza primaire, yari mwiza, alikuwa mrefu, yari kuzavamo basi na engineer, angekuwa kama engineer, kubera ko Imana yavuze kwa Mungu alisema uzagira umumaro hejuru ya 7, mwenye atakuwa umwana bamufata baramwoheka yigira mu ishyamba, bakambeba kwenye pori. umva wa muntu uri mu ishyamba, Yale mtu mwenye uko na pori, ijambo rye kukubwira, leo mimi nataka umwana ageze mu ishyamba, mtoto alipofika ntabwo yishwe n'agahinda, hakukufa na huzuni, yabaye picha kinanga cye yaremye, aliingia kwa ile sasa kitale yale tena, arwana n'ikinanga cye, akapigana na ile nzazete, akagarika tachizi, akugona itorero ritachizi, kanisa ijue, igihugu kitabizi, nchi ijue, familia zitabizi, jamaa ijue, arwana n'ikinanga, kapigana na ile nzazete, akagaririmba gicuranga, anapiga kila mara, upatindana nacho, kisha kakawia na ile, azakuwa muhanga wo kugicuranga, akakuwa sasa na zoezi ya kujua kukipiga. wewe ndio bafasha uwakubwira umumaro w'umuziki, Kukwambia sasa mafaya muziki umuntu wa mbere mu bantu ba mbere bakize mu Rwanda, mtu wa kwanza mwenye iko na utajiri mu Rwanda, ndio kuvuga Mungu Bruce Melody ngabari aseme Bruce Melody asikumba amatafari, Bruce Melody hajua hata kufanya tafari, madatama no gukoropa, hajua hata kukoropa, ariko arwana n'umuziki, anapigana na muziki. none ngo muke ari mu bantu 10. Leo ni tajiri iko mu watu. Uyu mwana ntabwo nari nziko, Huyu mtoto sikujua umwuga ari kwigira mu butayu, yenye iko anajifunzia kwetu, ari wo wa mbere ku isi, ndio wa kwanza kudunia, kabone n'ubwo iwabo batabizi, hata kwao nta muntu muri iyo minerivare, hakuna mwenye ariko Imana iramukurikirana, Mungu akamwambia ngaza gukora umuziki mwiza mu butayu. atafanya sasa. Nataka kukubwira iki, ubutayu wavukiyemo, ubutayu washakiyemo, ubutayu utuyemo,
shakisha umuziki mwiza, shakisha umuziki mwiza, uzacuranga uvuye mu butayu. Hakuna mwenye ataweza kulala. Ntabwo uzacuranga uvuye mu butayu. Imana irebye iri mu ijuru. Mungu alipoona mbinguni, reba mu ishyamba harimo umuziki. akaona mkono Mungu. Irebye kwa Yesaya ibona Yesu baragara. na vijana wamelala hivi. Barigaramiye muri WhatsApp, muri YouTube. Sasa viko mu YouTube, barega amapornoroshi n'ibiki. viko wanaangalia mapicha za Igihe mu ishyamba ibona bagaruka. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzace. Igasubira kwa David kwa Yesaya. Narudia tena kwa Yesu. Gahoro bari. Yaje mu butayu gahoro. Sasa ndio Uwiteka niwe mungeri wanjye n'umwana wa nyuma sinzace. Mana y'icanga. Saka nje wavuze umwana wa nyuma. Ndio nilisemaka mtambo. Biri Imana yacu. Nifite urufunguzo. Aho yafunze azafungura, aho yafunguye azafunga. Utuyanga amaso. Imana ibwira Samweli, ninjye bari babivuze, ariko mbonye umuntu nubwo ari mu butayu, nubwo atize, afite umuziki, ndifukuje nitwa Uwiteka, nigeze nicyo cyatumye ngeze kwa Yesaya. Alifika kwa Yesu. Umwana nk'uko bari baramwibagiwe mu bitekerezo, wote walimsahau kwa okere yakwibagiwe, tantine yakwibagiwe, lakini alikusahau. naho yari abavuye mu bitekerezo, Alitoka ndani abana bashize ku murongo, watoto yeye walijiweka yabadoka. yeye Mama tachibone invitation wawe. apate invitation. Ihangane. Sasa wewe Shaka umuziki muri ubwo butaha. unasho muziki, Shaka amakuru meza muri ubwo butaha. tafuta ndani Shaka mshaka, umudiro muri ubwo butaha. tafuta Shaka mchezo, umudiro muri ubwo butaha. tafuta mchezo. Nabonye Imana igenda ku banyabutaha. Mungu anatembea kwa watu ya Imana jana. ibagenda. Mungu anatembea hapa. Muziki Imana iri turi mu butaha bw'inzara. Mungu anajua huko mjangwa ya jana. Umuntu yakukubita igihumbi. Kukupatia Imana igahita iguherekeza. Mungu anakusindikiza. Kabla sifa mama ya igihumbi. Anampatia Reba muziki afite mu butaha. yule muziki yenyewe iko nayo mjangwa. Sema rabizi ko kiba cyacu cyakira gihumbi ari cya. Kwa hiyo kwamba moja ya fupi ya ile Nawe urasema ko nawe kuna furahi. ko Imana imerareka ni Mungu iko naona. kandi ukatari cicu. Hata ndio kama yuko mbafu. Kawerekeza muri kantine. Anakusindikiza mkati. Uyu muntu ubonye igihumbi ari mu butayu. Mtu mwenye anapata 1000. Ntabwo abafite ari kwinjira. Mungu kabisa. Wewe ufutamata. Ayo kupita kwakira abantu. Igihumbi Mungu anazima Mungu. Mimi igihumbi cye. 1000. Mufite yahe? Mungu anazima ngapi? Ufite amata. Muyavuge yose kwa kandi biyo. Tukubasubira he. Kuna ko barako bagohaye. Ni mu hakonje. Kandi mayimezi nyarwanda. Yaraye misigo. Pozisiyo. Muyame neza. Munipatie mzuri. Kubanza munyereke jabe. Munipatie kwanza kurudisha kwanza jabu. Kubera inzara y'ubutaha. Juu ya njala ya jabu. Bagasuka mu rukombe. Anatia mjiko Ayasekisi. ya sense. Ayakasaba kibaye mungarurisha. Munirudishie ngapi? Akumva icyanga cy'amata. Anasikia kisi kutamu ya maziwa. Ibyijana ry'Imana ntacyo gibuka. Ya 100 ya Mungu. Murakupena yanjye. Unipatie na Agakotora urukombe rwa kabiri. anapika ngoko ya Agatanga ya service. anapana ile Imana ikabata. Kuva muri ubwo butaha. ya tano. Ntakiye nanjye. Ntaburamenya umuziki. Au yanatoa muziki. Uramenya gucuranga. Au yanatoa piga. Ntaburamenya gucuranga. Au yanatoa piga. Nahawe si ukuza gusenga. Nawe si Yesu. Harabura iki. nakosa nini? Harabura umuziki. Nakosa muziki. harabura umuziki. Amen. Nawe twavuga nani nikanesha. Harabura iki. Harabura umuziki mu butaha. Nakosa muziki ndani ya jamu. Arabafite projet. Watu wenye Bizo kuzakira Imana mu minsi iri imbere. ya kuwa na haki kule mbele ya Mungu. Bicaye mu rusengero bamureka tube dusenga. Kama kanisa tuombe. Ejo bundi nibicishamo Siku mpita nibwo tuzatangira gukiranuka neza. tutaanza Ubona ko kuona. kuri Imana iri kugutangiza. Sikia Mungu Kristo. Uko niho ngaho Bakia kwa kugeza igihe uzabona umuziki mwiza. hata siku utapata muziki. Natinya Imana.
Usikisha kwa Imana rivuga neno la Mungu linasema mukomanga muzakingura, upige mlango mtafunguliwa. Hasubiri nyuma banarudia nyuma ngo ni ku muryango naje timoda koma. Niko ku mlango tena na bila wewe mnakomanga Imana ifungure. Unapiga wewe mnakomanga mufungure. Na Mungu anapiga mlango. Ikibazo kirimo ni iki? Shida iko ndani ni nini? Unasaka Imana ifungure ngo bigende biti. Hiyo tu nini fahamu? Ngo wirire, ujikulie. Inasaka kufungura ngo bigende biti. Fungue ifanye nini? Ukiranuke. Uwe na haki. Urugi muzaruca wewe n'Imana. Hii mlango mtakata wewe na Mungu. Wewe n'Imana muzaruca. Wewe na Mungu mtakata. Funguza na mafaranga, fungura. Fungura leta fungura. Fungura mtima wa Mungu. Urugi muzaruca wewe n'Imana. Mtakata wewe na Mungu. Sema amen. Sema amen. Eka twibiti. Tende Imana irabikora. Mungu akabifanya. Haleluya. Imana irabikora. Mungu alifanya. Daudi mujirunga kamfanya mfano, ariko ikibazo akawa na shida, amaze kwibuka kisha kuwa mfano. Wabonye Zaburi ya 23 Zaburi ya 23 tumeangalia wamukura mu ishamba, walipomtoa ndani yarafite ikibazo cy'inzara, alikuwa na shida ya yaratarasengera ku mwami nta n'ibyo ashaka, alikuwa ataombea n'ubunyumva kubiyumva icyo abari utasengera ile bishop we yagiye tinza yote alikuwa nageza aho bateguje. Alipofika kwa bibaza yarabonye buffet y'inkoko, alionaka kama kuku isamake bya bindi byo samaki ile ubugari bya bindi ile bugari ile, arabona gafiriti, aliona fiti ngajiji alipoenda hingutse aho bari sana tabia kwenye ijwi ry'Imana rigaragaza ngo nikamwambia Samuel, sasa wewe Dawidi akomereza ibiryo byari biri cyo ashaka byari bicu ku gafiriti yenye alikuwa anataka chakula, ngamaze kwa nibwo yavuga ngo untunganyirije neza, unaniangalia mu maso y'abanzi bawe, mbele ya ndugu zangu, imbere y'abakuru banjye, mbele ya makubwa, umuhereza bawe umwami. Haleluya. Icyari kimushishikaje kenye kilikuwa kinamkuba nari marajya unaona iko nakula, iramubwira kandi nudusenga kiwa unaomba ukajubwira Imana yica abantu bakurwanya. sio naambia Mungu wewe wenyewe banakupiga, oya hapana, ntuzajinasaba ko bimuka ngo bajye kure, sio wanaenda mbali, mujye guturana mko mnaishi pamoja kugira ngo Imana nikore igitangaza, Mungu akifanya muujiza. Haleluya. Hazaboneka basi umwe onekane mtu mmoja wo guhamagara ngo yewe bwabukwe bwatashe, ile mariage ile ndoa bwabukwe bwatashe, ile ndoa ilishafanya, iyo ukoze ubukwe butari n'amashinga bw'abantu wewe ntabisanzwe n'ibyo ni kawaida, ariko iyo mukankuru nziza jambo sikrine yakoze ubukwe Mana yanjye kama nafanya ndoa unapia Mungu, abanzi bande ntubice bose, wadui wangu asiga babiri basumbigo abakia kama uko ukature kureye ukaba itiza ukifuza kujya barada usibunye uko bitamara ukitete ukujibere ujaza kumwa Imana zasema ndio kitumana niba tuwiteka we udukoresha uko ushoboye utumikishe nguvu yote, ukifuze ko bapfa Imana yacu tunasema kana hagati ya hagati ya aperi na Reyo usidiche uunge sasa. Amen. Amen. Dawidi kwimikwaho amavuta sa alimwondoka Imana muza, roho ya Mungu akakuya amenya ko amavuta ni kimwe, kwamba mafuta ni kitu, Imana kuvuga ni kimwe, kusema Mungu ni kingine, no gukora ni kimwe, na kutumika ni kitu kingine. yinjira mu rugamba, aliingia ndani ya vita, amavuta y'ubwami andiko, mafuta ya ufalme iko juu yangu, isezerano ryo gukira ndarifite, ahadi ya kuwa tajiri niko nayo, isezerano ryo kuba mu mahanga ndarifite, ahadi ya kukuwa ndani ya ariko se za nje niko nayo. Lakini Sauli lianza, Sauli mwenyewe iko hapa nje, bizaca itapitaka wapi? bizaca Itapitia wapi? niko yase Njoo aliombaka, abwirima aliambia Mungu, ujuyobora intambwe, ongoza hatua ya miguu yangu. Haleluya. Ujumcisha wewe nipitisha fasi, ujumcisha wewe nipitisha fasi, na Sauli n'abandi bantu nisikutanake na watu kana mutuzi na Sauli n'abiho mtundofi siku uzama bataje banyumvira watoke benye abisengera mbere
kugira ngo bitanditswe amatacyangwa bisite utubwira Imana ngo nshisha abwira ngo ngushyitishe kugira ngo ugeze ku cyo wambwishe kuko icyo uzabato nawe urabizi Imana agenda kuwaka turumba Imana yarabivuze icyo tuzabato ariko ntiratubwira aho tuzaba lakini hayakutwambia niho hari ikibazo ikintu yabwiye ku aliambia yaramubwiye ngo nzakujya imbere itaenda mbele yako nzakunda Imana ishaka kugutabara imbere yawe anakuja kukuokoa n'abandi bantu bakagutabara bakubwira ngo tuko nyuma yako afite mariage mubwira ngo tumuri inyuma tuko nyuma yako Imana niyo itanga izo mesaje irakubwira ngo kuri imbere haleluya kuri imbere nzagendera nawe nzakuyobora inzugi z'imiringa nzazitoka milango ya matuma nitaikatakata tugiye gusenga Imana nenda omba Mungu sasa tugiye kwinjira mu wundi mwaka sasa ariko inzira z'uyu mwaka yari bikwiye ngo dutangire tuzisenge sasa usiombe hakiri kare tuzabisengera mu kwa mbere usiombe reka vuga ngo n'amatacyangwa Yesu aseme ni mambo haleluya haguruka mu mwanya wawe simama mnafanya twinginge Imana tuambie Mungu tuyibwire n'izina Mungu anajua njia inzira y'ubuzima njia ya inzira yo kugira ngo ukore umurimo njia ya kutumika njia zacu njia sawa muri mu katolika niho biririmba bati wa kujana wanasema amazina bw'izanjye nyagasani mukurikire nadandabirana ngayo nguko mwavuye Imana ibahumishije yobora inzira zacu kugira ngo ugeze ku cyo wagambiriye kurangira vile ukenye no kwiyobora mu bucuruzi